chona ha sa ke sa a thing na sa chem thing ang ren khop mai điểm lộ cô tôi lại không sử dụng cái cái uống lần về thôi hey an men me ka mo an ti me ka so mi ka akong pui tu ra po ka an khoi me ve thala se fu ra ni wa ti me ka CM in one time improvement a deal chunga mi khani hi highway na adaivat akal santak one time improvement karia non pek ve kan ni lai siam nei chỉ để pu đi cũng khan thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chawani ole voin hi zulai somni paruk sunday ania tun lai kong chhia chung chang hi comment lama khan min request angin tun trum kan topikatan kan hriat thei ang le chief minister jin na chevel video kor tha jin na report a khan chiang takin abikin hachek tlang dung kong chhia chung chang a po enge chan ti kha kan hre thei ta Mizoram sarkar hian kalkong hi angai tu lo demem o ti lam soina video te po kan hunwal ome amai ro chu Mizoram sarkar hian angai tha lo zia kan hre chho don ani ole eng po ni se video clip toy te kan tlirma support anga akan laka soi turte kan ne ni le kan soi ve don bok ani ole tuna chuan chief minister jin chevel video kor tha not jin report hi in ngai thama support te ang kong chung chang hi soi ma sak thain ka ria chan chu social media lama te kan mun sa kong hi sarkar hian angai saklo te pokha kan lo ti palang ti alo oma kong kan tan mek na tur te na kina tuidam le dar lak in kar kong te pokan la tlan dona atul chon tha te pokan ron la anga kan la thleng che lawa tu na hi chon mamit pokan la thleng lo ni chu mamit thanga dar lak oma dar lak atang khan tuidam kal khania kong chung chang hi kan soi masat dei tiang leng pui tu langkai kong hi hei langkai hi ama pon sevel video masalama pok lo soi to a Mizoram chunga balu kan lak na mun thaper tia soi thei ania kan balu mun pui ania leng pui tu langkai kong national highway number za pariat hi double lane a siam turane tuna kan tan mek na hi MS Gayati project limited Hyderabad te hi double lane leng pui tu langkai sial tur hian sarkarin alo ruaya ma se na hi an thok lei thei lawa a chan kha chu ka zu khriat pui lawa te chuan Mizoram sarkar hian nisom ni le pali thariat sang ni le som ni le pathum khan heng Gayati ho hi a ban ta ni an namabak la om te hi cheng vaibel theza som sari manzet alla oma chu Mizoram sarkar hian in estimate the siam thale a an ban an ni nuwa an namabak balance wak la om kha cheng vaibel theza som sari point pakwa paru vel estimate PWD in asiam le a ti chuan central sarkarin niriat thlasom sahni le somni le panga khan mindon approve sakta a athok turin kumin mei ni som le pathum sahni le somni le paruk khan MS Nidi creative infrastructure silza ta chu khan anita anni hian chu kumin mei tha tang khan leng pui tu langkai double lane hi an thok ta chara duna hian fur in anang ta ani an tho chan na kha la rei lo mei tha ani ti kha seta ila tuna kong che soi lo kho thang lam tang du kong che soi lo ber chu dar lak le tuidam in kar short cut khani tani short cut khu tuna chuan kong hlui ani to do na leng pui tu langai kong pui thar hi a ran pa in akal to a khu short cut atlan ngai lo tur khuan akal thema se double lane hi an la zo thathum silo wangin short cut a khuan kan kal na sata a chief minister nge po hena soi to thinin ka ria a mania khozol kan kal po khan kan soi du chevel video khan kan soi to a one time improvement khatia kong pui tharin a hel akal santak kan kong pui masa a hlui lonit mai tur te kha chief minister hian Ministry of Road Transport and Highway nena hian one time improvement ti adil ani
achan chu khang national highway ni to lo tur a lui ni to mai tur te kha state sarkar kutahlan ani to dona wangin state sarkar kutahlan ani ma in voi khat chu improvement min ti sak le ro u ti in chief minister hian adila hei hi punitin gatkari hian aphal saka chung aphal sak zinga chuan darlak le tuidam in kar po hi atela ni som pakhat thariat sang ni le som ni le panga khan administrative approval le sanction hi sarkar lai puin chu ni som pakhat thariat sang ni le som ni le panga ani chu khan darlak le tuidam in kar hi aron phal saka aron sanctiona midang tenen adang dang tenen aron sanctiona ma se one time improvement an kalpui dan hi a how tak riau maya khuna he a at tho tak tak ma khan achan chu draft tender document kha Mizoram PWD an siam phota draft tender document chu Ministry of Road Transport and Highway in an lo endik non vele a approval anan pe a approval voi ni om da phota ni chu anon approve no Mizoram PWD in online tender anti chuaka achang tu te technical bit jong song kha PWD hian a endik vek no Ministry of Road Transport and Highway a bok endik non le turin athon le a chu one time improvement atana anti dan tur akal phung kha ni sia chu wang chuan tender chin fel chung kha arei ta em mai ni chu tiang zong anti fel nu chuan kumin March ni som khan work order in pe ve thei chawani work order an pe rol yan athok tu ra than HES Infra Private Limited tenena yan furma in thok zo ngai turin an han tia an han siat tira an ni po an tang khop mai thanet ngai dewin an thoka ma se kan soi to ang khan langkai balu la na kong pui anisia balu phurtu li theri tak takin an kong siam lai kha an rap zel lo thei lova chawang chuan an siam chak lei thei lova marchi thla atanga tan chau kha an lo ni bok nen siam chak lei thei bok si lo furina nang ta bok sia don din mun khu kan thleng tariani ti kha mi puiten thuma min lo sia sak ula chief minister hian hei heng hasanat hi ama ngei kalin tuna hian tlongal don nge kan nunga hen PWD hotu te point min ron suyani ole kan ngai thla ka tang khan saitur poi mo tak om ta leng pui chulang kai kong hi balula na mun pui ti thei khopania kong pui mo tak ani ti chu phachi rual ani lo ti kan thei ome eng po ni se Mizoram in kan mo balula na kong pui mo tak ania chu wangin leng pui chulang kai kong NH108 hi double lane siam tu MS Gayati Project Limited Hyderabad Company te siam tur ti ani ti kan riat kha kan riat ang khan anni company te hian na an thok lei thei tatlat lo mai ti kan ria han soi zau deu taila entinan keini khokong lam lengteng tlang dung kong hi mot noya thok company sang ten an siam hloma double lane vekin an siamani keini khokong hi chu BR Goyal Infra Project Limited te siam ania anni company kher hi chu an tha kati khop mai ani turang takin manro changkang tak an bun rup maya thatakin an siama side drain nen lam khan tiang khan fel fai takin an siama tlan pon no mani chuti mek lai chuan company then khate siamero 3mm lo om boka an siam da nai nang lo tlat kumin me kha bor vela khan ngo pakhuwa chuan total ben te an hoi hot nge a achan chu an kong siam dana an lung oi zan lo ti kha an lan tir hialani chutiang chuan company hi roi sual om thenia MS Gayati Project Limited po hi an fu chia lo ti na ni chu wangin Mizoram sarkar chuan lo thei lovin abanta chu khutilai tlang dunga khwan an tur ta ni perin langa tin helai borvel kong hi sarkar liamta te hun lai tang dai to in achia ania khati hun lai khan lo ngai sak ma sak kha an ti turania an hun lai khan thatakin lo siam sela chu chia in siam thar le ngai ta sela ti chuan lo politicize sela a om ngotang ma se an hun lai poina chia ti an sherenga an en liam mai maya tun hun min thlen pui tu party te hian an ma ni lo ti du lo kha an sarkar lo ve le hian politics thiang lim lo taka chantirin social media mi pui te min hlui le trok thin ni ber hian ka ria ni china kan soi dala le tuidam sot kata chuan kan han lu chho ve ta nanga kan soi tong khan helai kong hi sia me kani contractor te kota me ka mai ro chu furo twin anang ta sarkar hian angai venani
ti kha han set ta ila one time improvement fund noya siam ania he one time improvement ti ani nuwa hi chuan he kong hi laman zel tur ani chuan state sarkar sumhanga en kultur ani to thungang hei na thok tu te po a kong pa ngai kha chu so lam liama so na kala kong pa ngai han ti la kong thar kha chu tunami hi chu kong lui lo ni ta tut ma a kong thin highway double lane in a hel tak a kal san tak khania highway khan korte thoveng lam avatlo kuala hei hi ala shortcut sia chuk chho deuh na a ate deuh na a shortcut sia highway lam kha an la thok zo big che lo poni mai thaya chung ve la wang chuan hei hi an la mang sam sama khu khu an mu thayam o akong thar tur chu kulai khu ni ta ni khu lama son so lama son ava he langa kor ta thaveng lama tuna kan kala tur chu kor ta thaveng vato thleng lovin he kan zo me jon tuidam a han chuak chho ta mai kha ani ya akal thang chet kan sefe kanga tuna khan ka kan thopui pu hen den ron se zo chi a he lama akong thar khu mau kara khonin musuk sok mai thaya khu me kong thar hi tuna hian black top lo ala nia wangin ala zo tlak lo ati black top zo vata so ta ko the veng lama kuala kong pa nga ya oh so black top lo chu lo la ni nge khu ta po khu la nge khu kong thar khu kho thang lam chon kan ngak le tak zet zet ani ati ni tuna kan zo me ke chu kan sei tong khan kong lui nakina lakal santur han ti la sarkar thu thu ni a national highway lui ni mai tura kan kalme ka athar chu khu khulaya khon lo langa black top lo alani thungani atira khu double lane thok tu tura contractor roi te khan an tho sun som thelo wangin mizoram sarkar chu abana a terminator balan chuak thok tu turin tuna hian contractor thar an ruai le to a chak takin an thok mek ti kha kan din pon chu ni hei kan ding musoka nakina kha chu kan soi chun samang Henry cái trời ôm nó mấy bên đi ôm bên chủ ki motor chuana ha sa ke sa a thing na sa chem Thing ang reng khop mai. thing na sa don rian se em ke Hey motor. Aso anai mai. Lá lúc đó điểm lộ Cô tôi lại không xỉm xỉm cái cái uống lần về đâu Hey an men me ka mo. An ti me ka. So mi ka akong kuitura po ka an khoi. Me ve thala. Se fura ni wa. CM in one time improvement a deal chunga mi khani hi highway na a divert akal santak one time improvement Karia non pek ve kan ni lai siam nei. 20 de ropu ni kum khan Zang nge ni 20 khan voi ni ka siamo amma sa khan 21st kha department an khoya u kha helai tham mi ase tu na mi ni soi chu mi anon pek kha ami lai am lo construction Chief Minister hi sense of humor kan tiang chi nga em ai koi tin maya fiam thu tho tur se man zia mai ania panelom tak mai sina pokan fiam thu ri tak dewi ni motor na thing na sa che em ka ti thing na sa ve khop mai tia helai kong hi avaya repair nan sumle pai a how tak tham dewa wangin short term maintenance contract anti SMTC ang khan tuna hian Mizoram sarkar hian he kong tuna kan tlan mek na kong KT anti kong repair nan hian nidi company ne na apeme ka tuidama chang hian kong hi atha le ani chelum chemi a chhezual chau chu tuna sarkarin a repair mek kan han soi vele sim du a tin
West Piling to Mar Para Road thi tuna hian strengthening and improvement kalpui me kania puk zing atanga silsuri in car hi cheng veibel se somsari paruk point paruk pakhat sengin thomek ani boka kumni chunga tho zoman an tumani Ani pia rena om takin ame ole kan soi dai du chu chief minister pulal du ama that em na chu social media sang en kwala chief minister kalta ho te pokha ani thawin karinga khoilai hmuna emo boina le har satna omem ti hi a en na sa ti hriata opposition ten khoilai nge an complain lai chu a serious viewem ti kha a thirin angai tu hle ti a hriat thei ome chu wangin a hmun nge ya kal chil rap theizel te hi a fak om hle ani cm kalta te puzora male pulal than hol te pokha hetiang konga chuan an fak om hle a an cm chung khan an fit khop mai kal ngai na om chuan an kal chil verap rap thin bokani ole eng po chuni se intlan siang na khowela kan chenga atlan thiam ten lomman an dong thin pulal du ma kai roi zet pm po hi politics khowela hian antlan thiam ngat chuan tram tam tak sarkar theitur an in ka ria an performance thatak hi an von nun reng po achul hle ome ole soitur tam po omin ka shelawa video kan en le kan ngai thla ka tang khan afia sa ngal vek ti kan re ome kamichin kha tun tuma kan ti thei chuloni phot mai sila khoi takin comment section lama in mudan le ngai dan te minlo ta lan sak theu turin in khoi na kang yen chewani like comment le share te tin mina subscribe lo poi milo subscribe theu turin in chan puina kang yen tak meu ani e